Анан сизден сураныш да, ошо аялдарга бир кичине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген. Я прекрасно понимаю оппозиция, я прекрасно понимаю журналисты, которые неправильную информацию дают, да? Но мы все-таки, это все-таки женщина. И я прошу вас, это испокон веков было такое. Я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо большое. Рахмат, мыйзам деген баарына бирдей. Аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген бу дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.